Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы бүгін мартынан 21 студияда сілерін мен Шевкет Наматулаев селямлайым. 26 февраль давасынан екі мабусы Мустафа Дегирменжеве Али Асанов майысынан 20-не қадар евапсынде қалажақ. Адвокатлары берген шикаятны Қырымнан юқары Рос махкемесі әрет етті. Махкеме топлашуы қапалы шекілде кечірілді. Қырым татарлары 2015 сенесі барде яқаланған еді. Олардың 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламент оғында өткерілген митингте шыққан қалабалықларда иштирак етмекте қабатлайлар. Аман-аман 2 ел олар апсте тұтылды. 1 ел евелсі оларны евапсіне шығардылар. Считают, что домашний арест является надлежащей мерой пресечения. Наши доводы о том, что уже практически судебное следствие закончилось, ребята уже не могут не повлиять ни на свидетелей, ни на потерпевших, ни уничтожить какие-либо доказательства. Скрываться они также не собираются, потому что считают себя невиновными. Украина тышышлер назерлігі Русия президенті сайлауларына қануни олмағаны кібі танымамаға чағырды. Чүнки бұл Русия де үкім етілген украиналылар азат етілмесіне кедер ете біле. Назерлікте кешғал олынған Қырымда кечірілген сайлаулар нәтижесіні танымамаға чағырды. Шымды комитеттек бірлік аузерінде чалыша. Ні доказом, ні обґрунтуванням зміни статусу, українського статусу цих територій. Відповідно, Міністерство закордонних справ не підтримує законопроект 8153. З цих ж таки міркувань. Ми повинні концентрувати увагу на тому, на чому концентрує увагу весь демократичний світ. На нелегітимності виборів в окупованій Автономній Республіці Крим. Жодна країна, жодна міжнародна організація, яка висловилась з приводу проведених виборів Російської Федерації, не ставила під сумнів легітимність виборів як таких взагалі. Қанунсыз президент сайлауларына бармаған инсанлар иштен бошатыла. Базар күні рей бермеген базы инсанлар енді ишсіз қалды. Қанунға көре есе сайлауларда иштирак етмек борч дегілде ақтыр. Адвокат Эмиль Курбединов бірқаш инсанның шикаятінден хабер алды. Оларны ресми емір esasында дегілде ариза язмаға мejbur етіп иштен бошаттылар. Именно из-за того, что они не пошли на выборы, им работодатель сказал, что больше ты у меня работать не сможешь. Пиши заявление об увольнении. Я по некоторым просто фактам вижу, что особое давление в этом плане оказывалось на крымских татар. Видимо, из-за того, чтобы показать, что именно крымские татары поддерживают выбор и так далее. Тузла почетной койынде Рустілі өджасы олған Лилия Нурлаевада иштен бошатыла біле у Путинның сайлауларына бармады. Мектеп модері Лилия ханымның журналлары, дерс қайтлары ве усулиет китапларына топламаға емір етті. Модер өджаны сайлаулардан евелтен биелеп, рей бермесе жезалай жағыны білдірген еді. Меджлисті айтқанларда көре işgalciler тарафындан бұл бекленілген еді. Қырым татарларының темсалжы органы бұл қанунсыз сайлауларını бойкот етмеге чағырған еді. Меджлис рейсінің муавин ақтемчек Гоз айтқанына көре, Русияге Қырым татарлардан ғайры дигерлерде қаршылық көстері башлаған. Сотни тысяч в разной форме граждан Украины и других национальностей проявляют протест оккупации. И ясно, Россия этого очень сильно боится именно вот такого выражения протеста, массового и многонационального, да, вот. И, естественно, подобные репрессии мы ожидали. Қырым прокуратурасы işgal olunған Қырымдаки меркези сайлау комиссиясының жолбашысы Михаил Малышевке шекленов шығарды. 2014 сенесі қанунсыз референдум ве ерлі сайлаулар. 2017 сенесі Русия Девлет Думасының сайлаулары ве мартынан 18-де Русия президенті сайлауларыны тешкіл етіп кечіргені үшін Украина топырақ бүтінлігіне қаст етуде шеклейлер. Окрім цієї особи, прокуратурою проводиться розслідування щодо причетності усіх і вивчаються, встановлюються члени виборчих комісій. Також нещодавно було зареєстровано внесено відомості про вчинення кримінального провадження стосовно особи, яка є директором друкарні, яка, власне, і друкувала ці бюлетні.
Русия қырым-татар халқыны йоқ етмеге істей Кремльнің сабық мабусы Рафис Кашапов айтқанына көре бойсынмаған қырым-татарларыны тек азатлық ве яшайшындан марум етмейлер тамыр халқының тәсіл ве медениетінден бағлы ақларада бозылады. Қазан татарлары бұндан кечкен. Афроафриканцы, они белые без штанов, у них уже есть больше учебных заведений, а мы, татары, 7 миллионов татар, не могут открыть свои высшие учебные заведения. Это же абсурд. Но это, опять же, политика русификации, христианизации, это Москва давит, просто нас морально, физически уничтожает. Қырымның Женюбе ялысында қырым татарларыны евлерінден қувалар шифахане құрылмасы Қырымның тамыр халқы ватанына авдет олған сон құрған қасабаны йоқ еті. Ишғал олынған ярмадада яңа құрылышқа мораторий олғаны бақмадан от чалышмай. Ишғалден сон руслар алтын байырлар ишандырғаны бақмадан яңа келген қомшылар тамыр халыққа қу башлады. Қырым татарлары өз евлеріні сақламақ үшін өзіні атешке бермеге азыр. Даже не видят, что здесь живут люди. Просто не видят. Им это не интересно. Им сейчас интересно забрать вот эту всю территорию, понимаете, и сделать здесь стоянку, сделать себе здесь общежитие, потому что им нужна своя инфраструктура. Левха Хараманамыз мында 15 елы велсі ерлешті. Мында оның кебі 40 құранта яшай. Қырым ишғалі башлаганын базыларының бизнесі тұтып алынды. Базыларны есе қумаға башладылар. Бу ерде ишғалжа кемиет шифахане ве инфраструктура құружилығына башлатты. Оны Русияның Сбербанк банка алып бара. Ярмаданын тамыр халқына айтевлер йоқ етіле. Инсанлар өз парасына құружилық япханыда. Весихаларны алмаға не қадар тырышса да алып оламадылар. А нас сейчас хотят опять репрессировать. Куда мне деваться? Мы двое пенсионеры. Вот, и Жинка, и я. Соседи у нас есть богатые. Московские соседи Сбербанк России. Мрия под названием. Хотят нас лишить домов, очагов. И оставить вот этих вот детей и нас на улице. 2017 апрелейндан башлап ишғал етілген Қырымда яңа құружилықның тоқтатылмасына даир қарар бар. Ишғалжа кемиет қарышық биналар мәселесіне чезежек ола екен, ләкин herkes қанунға riayet етмей. Для граждан все законы, мы послушны закону. Но для вот этих вот, смотрите, вот для вот этих, для них законы не писаны. Ишғалжа кемиет ерлі сәкенлерге чоқ шей ваде етті. Ләкин инсанлар зорнен даяна. Қырымлылар ешаған ерлеріні құртара білмек үшін енді ершейге азыр. Сколько можно мучиться, всю жизнь дышачим. На Урале строились, оставили этому государству. В Узбекистане строили за свои гроши, оставили там. Сюда мы приехали вешачим, опять не дают нам жизни. Если ко мне сюда придут, я приготовила бутыль керосину. Я все подожгу и себя подожгу. Все, последнее мое слово. Риана Алиева, Василь Полутай, Заман, АТР. Үкімет Русиялы иқтисади ішбірлігі программасына кесті. Бөле қарар бүгін Назирлер Шурасы топлашуында қабыл етілді. Бұл Русияның умуми ве тижарет саасындаки тежавуз сиясетіне қаршылық көстермек үшін япылған. Бұл весиқа 2020 сенесіне қадар девам етежек еді. Починаючи із кінця 2015 року, Російська Федерація послідовно здійснює торговельну та транзитну агресію щодо України. А саме, в односторонньому порядку припинила договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД для України, заборонила імпорт на деяку сільськогосподарську продукцію, блокує транзит українських товарів територією Росії. Селянин кырыш ясақ. Президент Петро Порошенко Девлет Мемуриет биналарына селянин кырышына ясақ еткен қанунны имзалады. Енді депутатлар маден қыдыржан кечмеге мечбур. Юқары шурада янулыққа енді азырланалар. Тәвсілетлі мұхбірлеріміз икәйе ете. Селяве патлайжы алып, юқары радаға кірмек ясақ. Юқары рада рейсі ве президент халық депутатларының селясыз қалдырылмасына дайыр қанунны имзаламақ кереклер. Шымды есе миллет векеллері яңы рентгенден кече. Сабадан репетиция олды. Депутатлар шейлеріна рентгенден кечере. Для мене це абсолютно прийнятна норма, і я
навіть би подякувала. Хлопці провірили на моніторі все як має. Можете покласти ще раз? Ні, не можу, бо я спішусь. Депутатлар ise eskisi gibi madin qidiruvchidan kecha, lekin ularni kimsa baqmay, qarovul tiymaychak deb bildirdi Milliy xavfsizlik va mudofaa komiteti. Madin qidiruvchi bir sharit bersa, xalq deputatına yasaqlangan shaylarni safety qaldirmaga taklif eterlar. Aks holda ise ko'rsatmazlar. У нас існує, як ви бачите, в парламенті спеціальний сейф, який дозволяє контролювати замикання цього сейфу двома ключами, один якого власника, народного депутата чи будь-якої іншої особи, а інший у начальника варти. Сейфлер gece kunduz nezaret altında buluna. Radada ular çoktan tura. Halk deputatı Yuri Berza ondan 2014 senesinden beri faydalanganını ayta. Це для тих, хто привіти мені з Росії передає, якраз передайте привіт, що я встигну її застосувати. Milletvekilleri yanında silah olsa uzun rahat hissetesindey. Я живу в орендованій квартирі. Я можу там зберігати зброю? Дуже ризиковано. Значить, вона має бути при мені. Silah taşıgan halk deputatlarının sayısı belli değil. Sonkı iki çağrılışının 112 milletvekili mükafat silahı ve İçişler Nazırlığından silah alğanıda. Bundan gayrı SBU ve Президентінің mükafatları var. Мають нагороду зброю більшість, тобто сотні. А хто? Чоловіки майже всі, да? Поняття не маю, але думаю, що абсолютною більшістю. У Верховній Раді? Я думаю, чоловік може там 5-6 мають. Думаю, відсотків 80 мають зброю, а скільки носять, думаю, половина. Milliy xavfsizlik komiteti tadqiqot kechirmaga ve silah taşıganlarni seyfteki qutularga baqib saymaga taklif etam. А ящички вистачить? Я не знаю, якщо не вистачить, встановлять ще. Я думаю, що там біля 50 чи 60 ящичків. Я не думаю, що тут настільки небезпечно, що більше 50 депутатів мусять ходити озброєними до Верховної Ради. Halk deputatlarından gayrı yardımcıları ve qarovulunun silahı çekip alınmalı. Ваша охорона залишаєте зброю? Я не обговорюю питання охорони, а інакше для чого вона треба. Kanunga riayet etileceğini herkes işanmay. İlk evvela milletvekillerinin to'g'nolmazligi lahu etilmeli deyler. Заходить депутат і працівник УДО просить його, питає його про заборонені речі. Але якщо, вибачте, депутат йому збреше, то перевірити його без бажання депутата і так далі, він просто фізично не може. Halk deputatlarının aytganına göre silahla bağlı kanunna baş prokurorunun Radada terakt planlaştırılaydı ki bu laflarından son kabul etmege aşıqtılar. Da bir sebep Nadezhda Savchenko'nun granata ile kelmesi oldu. Olarını ise kimse öyle de görmedi. Olena Statyuk, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. Виктор Янукович танақлық бермек үшін Киевге келіп оламағанын білдірді. Адвокатларының сөздеріне көре оның өміріне телеке бар екен. Махкеме оны видеобақ вастасынен сұрғыдан кешірмеге разылық берді. Бүгін Девлет ханилігінде қабатланған қачқан президент Виктор Януковичның давасында ИМАИЖ тарафынан шааты Қырымлы антимайдан иштиракчысы Оксана Медиева сұрғыдан кешірілді. Ода бұл видеобақ вастасынен Қырымда олып майдан девамында олған дешетлі вақиялар ақында айты берді. Мұне берабер Киевден Қырымға қайтқан антимайдан иштиракчыларына үжім етілгенін тариф етті. О вақыт автобуста силя тапылған еді. Умут Парави яшайышының 20 елы Полониялы иш адамы Збигнев Рублевский 90-шы еллары Украинаға келіп Киев живарында дондырма япқан завод құрды. Ләкин еті керчеклешмеді, ішіні рейдерлері тұтып алды. О 15 жылдан берлі оны қайтармаға тырыша тәпсілетліжа мұхберлеріміз мөйзін огренді. Iş adamı Збигнев Рублевский memurlarının qatmırlığı sebebinden 200 milyon grivna ve 20 yıldan marum kaldı. O 90-cı yıllarının sonlarında Kiev civarında dondurma fabrikasını açmak için Ukrayna'ya geldi. Bina kuruculuğunu bitirmek için iş adamına birkaç milyon dolar yetmegen. Rублевский Kharkiv banklarından birinden maddi yardım istedi. Tezden ise pişman oldu. Polonya iş adamının her şeyi tutup alındı. Имея признаки мошенничества в этой схеме, лишился практически он своей доли путем того, что новые участники, которые не предоставили финансирование, все-таки пошли регистрировать эти намерения.
Украина mahkemelerine çapkalap yürmege başlaganda Zbigniew Врублевский Mustafa Cemilevнен tanışula. Kırım Tatar halkının lideri Врублевский'nin vasiyetine laqayt kalmay. Çetel iş adamlarının biznesine yapılgan uçumlar Украина imijine zarar ketiredi. Это вопрос престижа Украины. За этим человеком стоят другие предприниматели. Они тоже могли бы сделать инвестиции. Вот этот рейдерский захват, это не только просто ущерб одному человеку, но ущерб всей стране. 350 iş yeri, mektep, bala bahçaları ve yollar. 20 yıl evvelsi Врублевский dondurma işinden gayrı yerli infrastrukturaga da yatırım yapmağa hazır edi. Zbignev'nin biznes planı öyledi, kağıtta kaldı. Her yıl kazanacak $40 milyon yerine 15 yıldan beri Ukraina mahkemelerine baram. Ona ait olgan şeylerini kaytarıp, qabatlı olganlarını cezalamağa istey. Вирішити питання щодо повернення корпоративних прав, підтвердити рішення апеляційного суду, який відбувався якраз в 2004 році, в 2017 році. І це дасть якраз змогу, по-перше, якраз повернути не майнові права, оренду цієї земельної ділянки, в тому числі на якій розташований цей завод. 2004 senesinden başlap Врублевский'nin davasında 200 mahkeme kararı çıkarıldı. Lakin hırsızlangan biznesinden bir şey kaytarılmadı. 2017 senesi Polonyalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne baram. Avrupa Mahkemesi onun tarafını tutam. Lakin Ukrayna Yukarı Mahkemesi Tunev'in Врублевский'nin yedarizasını bakıp ona fayda ketirecek bir karar çıkarmadı. Zbigniew sonuna kadar adalet olacağına işanğanını aytam. Ama mucize olmadı. Я просто удивленный, как в зале суду рейдер чувствует себя злодей, сидит и улыбается в глаза. И счастливый. Что окрал и ничего, никаких консеквенций не имеет. Uruşta yutturgan olsa da cenkte yutturmadı. Врублевский'nin himayecileri ve Polonyalı'nın ozu adalet olmasını talep etmeye devam edecekler. Bu sefer ise Avrupa mahkemelerine müracaat edecek olalar. Tetiana Suley, İslam Pinka, Zaman, ATR. НАТО ve Rusiyanın Arbi yolbaşçılığı 2014 senesinden berili ilk Koruşov keçirmege anlaştı. Bunu Rusiya Mudafaa Nazirliginde bildirdiler. Koruşov ne vaqt keçirilecegini açıqlamaylar. Bu ve diğer halkara haberleri Nevbeti Kelevhamızda. Putin afu etilecek 16 siyasi mabusning cedvelini teşkirmege havale etti. Cedvelde Kırımlı faal Aleksandr Kolchenko bar. O terrorizm davasında mahkum etilgen edi. Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov terrorizmde qabatlanıp 20 yıl hapsga alındı. Cedvelde devlet hainliginde qabatlangan alim Vladimir Lapygin, Aqqurshalaychi Sergey Makhnatkin, muhalefetçi Alexey Navalny'nin qardaşı Oleg Navalny ve RBK jurnalisti Aleksandr Sokolovning adı bar. Amerika Birleşken Devletleri Rusiyanın Şimali Akım 2 gaz borusunun kuruculuğunda iştirak etken Avrupa şirketlerine karşı sanksiyalar көрсете. Bu haqda Amerika Devlet Departamentinin vekili bildirdi. Memlekette Şimali Akım 2 Avrupa'nın energetik hafsızlığı ve istikrarını tehlikeye uğrata deyler. Bu gaz borusu Avrupa memleketleri şu cümleden Ukraynaga baskı usulu olacaktır. Bir hafta evvelsi 39 Amerika senatoru Trump'ның memuriyetini Şimali Akım 2 kuruculuğunu toxtatmak için hareket etmeye çağırğanıda. Türkiye sınırları boyunca terörist tehlikesi yok olganına kadar toxtamayacak. Bunu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dedi. O Zeytin Dalı tedbirlerinin Afrin'deki neticelerini aytıp, yok etilgen teröristlerinin sayısını aydınlattı. Mart'ın 18'inde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Serbest Suriye ordusu Afrin şehrini teröristlerden temizlep, onu kontrol altına aldı. Zeytin Dalı harekatı yanvarın 20'sinde başlağanı da 2012 senesi iyul ayında Başar Asad'ның rejimi Afrin'ni teröristlerge teslim etkeni de. Ondan soň Afrin regiondaki terror faaliyetinin en aktif merkezlerinden biri oldu. Etkisiz hale getirilen 3698. Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri hepsini bakıma alıyoruz.
Ve oraların kontrolünü, yönetimini hepsini bakımımız altına alıyoruz. Ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada da ne yapacağız? Sağlayacağız. Türkiye Münbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz. Dünyada birinci Kırım-Tatarca rap albomu Unosiran 762 ve Jimdin taqdim etті. Albomға vatanperverlik duyğularını aşılған yırlar kiri. Müelliflerin айтқанына көре, bu Kırım-Tatarlarının ruhını көтерecек yırlardır. Rapperlerinin işi hakkında tafsilatlı jalevqamızda. Bu hip-hop Kırım, vatanın hatrisiyası. Bu hip-hop Kırım, dünyada yankırası. Hip-hop Kırım-Tatar leyhasını bu Hip-hop Kırım adlı yanı klipi çıktı. Birkaç gün içinde içtimai ağlarda bu klip 20.000 kere bakıldı. Bu kompozitsiya birlikке ve bir-birimizge destek göstermege çağıra. Bu Hip-hop Kırım takımına Kırım-Tatar rap iştirakçileri kire. Bu Siran 762, Jamiden, Ретниц Чакалов ve Deli Damir. HHQ Hip-hop Kırım в составе 4 человек. Сиран 762, Джемдин, Реднекс Чаталов и Дели Дамир. Вот. Целью этого клипа было то, что каждый участник показывает свое умение, flow, skills, вносит в хип-хоп культуру свою частичку, вот, и показывает свое умение. Это как репрезент получился. Kırım-Tatar rapperler Siran 762 ve Jamiden klipinin çıkışından sonra Kırım Bank plastinkasını takdim ettiler. Plastinkaga vatanperverlik mevzusuna bağışlangan 9 trek kirdi. Bu yırlar çalgıcılarının ruhlarını götürmek gerekler. Bundan evvel böyle albomlar aslında olmadı. Ve bu albom disk şekilde de çıktı ve yakın zamanda internet dükkanlarda da olacak. Albomның maksadı bu halkımızga ve aslında başka milletlerge göstermege Kırım-Tatar halkının böyle rap muzikası olganına ve böyle bir öz hattı böyle şeklini göstermege. Виктория Аблязова, Zaman, ATR. Kırım-Tatar müelliflerinin şiiriyet jeyintığı Ukrayn tiline tercüme etildi. Onun müellifi belli şair ve cemaat faali Oleg Goncharenko. Bu kitap tamir halkı olgan Kırım-Tatarlar ve Ukraynalılar arasında köprüdür. Tafsilatlıca levhamızda seyretiniz. Oleg Goncharenko Kırım eğalisi ve tarihina pek meraklı. Müellif eserlerini tercüme etkende Kırım-Tatar şairlerinin iz duygularını yetkizmek için Ukrayn tilinde келішкен сөздер қыдырмаға керек олғанына айта. Коли потім перечитував те, що зробив, виступали сльози на очі. Доля у цього народу дуже вона важка, особливо останні 150 років. І зараз це все продовжується. Було розуміння таке, що у нас на Україні два корінних народи. Кримсько-татарський і український – це два корінних народи, які завжди тут жили. У нас єдина держава. Жиынтықның тақдымыне Азат адлы Кырым-Татар бірлешмесінің векеллері келді. Еркес Кырым Украина олғанына қайд ете. Чүнке Кырым-Татарларының ватаны уникаль медениетінің бешігі ола. Поэзия формировала у крымских татар терпимость, нравственность, любовь к родине, любовь к матери. И вы, Олег Николаевич, это все показали в этой книге. Вы показали именно, что крымские татары, хотя такой нации не было в Советском Союзе, но наши отцы, наши деды пронесли любовь к Крыму и своей нации. Все стихи, которые вы из детства, вы показали всему украинскому народу и миру. Я очень за это вам сильно благодарен. И не останавливайтесь, писателей много. Переводите все стихи, чтобы все народы знали, о чем писали раньше. Жиынтықның 300-ден зиede нұсқасы басылды. Оларны Мелитопольның мектеп ве китапханелеріне бережеклер. Динара Алиева, Zaman, ATR.
Крылы қанатлар Ерже Джамаланың яңы синглы Ер Евровижнның Украин милли сайлавының финалында тақдим етілген еді. Бүгін есе оны Ерженің YouTube каналында діңлемек мүмкін. Оның музыкасыны Джамала өзі yazды. Ерлаған президент Бердімұхамедов Қарақұм тұрқысыны ижра етіп, қадынларына 8 март күнінен қайырлаған. Бұл видеоны Түркменистан телевизионы тақдим етті. Белі олды бұл видеода яңы ел байрамында yazылған. Клипте наратлар көріне. Президент есе Сары Урбада. Қытай тақвиміне көре 2018 сенесі Сары көпек елідір. Бұда қада нетеже программасы сонына келді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейміз бе дайыма атайрылы олына скорышкенже.